awal ya kak? Iya kak. Oke. Habito si baheroku tuho paso ng rohami rahasia Ule hondo sude Pangiruan mo sa lelengon Ang sama boyhon Parpada nata Boas sama ito Dukon marurat holoki Disegay hodoro aki Ola nalani atat Gabes baro kami Hatid na ini pambayaran mo Tuhan Percuma doi hasian pengorban aki Percuma doi hasian tulus ni cinta ki Kalian ang besok Hujan odoi dengan unang adom bebadan di tanah dua usadari doi dan boi ho perpadanatan ada peribat. Oh, terkenal juga. Boas sama itu, dukun marurat holoki, disegai hodoro haki. Olah dalani arta, gabemu baro ami. Nai pambayaran mon Tuhan Marui hasian pengorban aki Percuma doi hasian tulus ni cinta ki Alenang pesongoni Ujalo doi dengan unang adong bebadan Ini tanah dua sadari hot perpadanatan Desomoni Jadi saya orang sonek Gak apa-apa Nangadong bebadan Di tanah dua Usadari perpadanatan Selesai horas maho Usiboro mombi Lupa holok kuna maho Sian bergaso haki Usadari doi Amboi
hot parpadanaka. Bisa kan Kak? Iya. Kamu anak koku, anak nampurku, begitu Kita nggak harus ngereda itu. lagi parange dalam sehari-hari di luna masukku palu-palu asa ngapong nanti hati dikauni dina unokopo sian ete ombi una magoda soriboto saba mahalele anggukmu. Aduh, kayaknya blok sih. Pengalian moho pasando dia hawongi nami wujudi luna akan dibagal salam tunapa taruh soko mudar nadong lu molo matei ano Apa? Subhanallah Subhanallah haholongi inang mi pasangapi inang mi hasa mertua ho. Maaf emosional terbawa perasaan. Oke, kalau lah nimpe. Berbadan. Oke, lalu nimpe. Oke, oke, tonton diku. Ayo dah, buat. Ada. Auro borona parjolo di daho di Portibio. Auro borona parjolo di hawongi ho
siangku. Saya dapat homaharuan nawe makaholongi ho sumuna hubay tuho. Gabi pangluaraki Dilahunala majunjung gowarhi Awas sasadahu dilehu Tuhani Sudah mandai namo Unang bandeleho Barbida Gogoki humahido Unangku bege hotangi Dari yang hati-hatiki manoni Tondi-tondi kuraho siangku Saya dapat homaharuan nawe makaholongi ho sumuna hubay tuho. Mau lihat deh. Oke, itu bunyi deh saya. Daun. Nasa apa? Nasa gubot tapi aja satu laptop. Kolak memaksa deh. Oke, satu kini nih Vicky. Padok niaka tua-tua tahe Itu batu martidi Alesadado Si tau nadokdo Au boru siak kangen mondo damo Nama tiana Nagabe panggatiwi dihanggi na ilutoki Pasay godang donanay upasahat tuho Ilunang las niroha Ola nang lurong naung botosa Dangku persoada basa ni Tuhan Nadi lehon na Tuhan Alai saonari Namasi Toki pedini piki
asa sombusi holhu jala hapus mairuki Saya godang donanai upasaku ho ilu nalas niroha olaraudo naung botosa dan ku persoada basa ni Tuhan nadile honna Tuhan alai saunari namasi holdo amor robaho amor satu kipedini dari roh hati kalau amor satu kita ini pikir asa sombusi hohu asa sombusi hohu hapus mairuki asa sombusi holhu asa sombusi holhu jala hapus mairuki. Oke, ulang ya. Pehu boto turi-turian di pergaulata dukun tarberengau maho padua-dua badan mudo hape rabdo tau salelengon anggo holong ni rohami tuhalak don anggo chattingan manis-manis hatam tua sudah naik ternyata si kalesim do alasan do HP pandemi COVID stay at home HP narap do cibor hidoh malonai hasian marsandiwara malonai hasian paposon roha pandemi COVID di beko sidalianmu pandemi COVID di beko kesempatanmu Aida kurip pusongoni pambahenanmu saleleon hurip pudo tutu holongmu abe ternyata holong mi holong na palsu di baheko doang habe meammu Hai Dewi Sari, iya betul. Bilingual. Ya, terima kasih buat penonton. Tembuskan 2000 penonton ya.
kasih. Iya, biar semangat kami. Iya. Tembus ke nonton 2000 penonton. Kalau enggak kami magali. Anggo chattingan manis-manis hatam tua. Mirip beda. Iya, mirip. Memang kan mirip ya. Sudah naik ternyata si palesem do. Badasan do HP pandemi covid stay at home. HP narap do si borumi do. Lancar-lancarannya sampai hari H. Terima kasih ya. Malonai ho hasian marsandiwara. Malonai ho hasian paposon roha. Pandemi covid di beko si dalianmu. Pandemi covid di beko kesempatanmu. Oke, terima kasih. Tembus 2000. Terima kasih ya. Aida kuripu songoni pambahenanmu. Saleleon huripu do tutu holongmu. Tapi ternyata holong mi holong na palsu. Di baheko do HP meam-meammu. Terima kasih banyak. Terima kasih buat yang udah nge-share ya. Aduh, tembus juga kita malah. Si Holsuk. Oke, Ciol sukses ya. Terkhusus buat 2000 orang penonton ini. Iya. Makasih lah. Dari longi longawinan mangidahin halakna marbaju jenges jana PMS Borzani manjolong pulpen jai hujon mar motor na keren ahani pe lang na kurang langsung bahan. Iya, Oh, lanta kan? Nakahubahelang dong si kolaku on mahape sana solanku ina kapit mahubogehon koda kala namin sonon golu tapi timang doa utaramu iben surah-surah ni tonduibu masih melape terjaloau anggo dong madapotau malas mauhuru ai lobor ngin nagolapon ijado hambulan ulang paturut hamaulalap maranganangan Minau sukses songon halak bayakai marmobil mewah janalah Dia begitu ada kan beruntung mendapatkan ide ini. babahu sabar ati gandoinang tuhur humega ase ulang lalapa Kasih dia sudah dinyanyiin. Hadir Malaysia. Halo. Terima kasih, Dek. Surah-surah ni tonduibu masih melape terjaloau anggo dong madapotau malas mauhuru ai lobor ngin
Mantul Parlemen. Makasih Bang Muda. Ulang batu rut hamalalap maranganangan si holdo nami nang sukses songon halang bayakai bermobil mewah janalah onggang marbabong sabang ati gandoi nang humega ase ulang lalapau sonon. Oke, lihat itu Pak. Sekali-sekali nyanyi lagu Karo katanya deh. Oke, lagu Karo. Lagu apa kita buat? Lagu apa ya yang tahu lagu Karo? Udang kegeluan. Oke, Redang Keguluan. Litnya, litnya pagi malam na onande. Oke. Tapi sedikit-sedikit. Kalau agak-agak salah maklum ya. Oke, lagu Karo dulu kali ini ya. Batak udah, Simalungun udah, lagu Karo. Sekarang giliran lagu Karo, Pak. Litnya pagi malam na onande na na kegeluhan na 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 na. Apa enggak ya? Litnya pagi malam na onande rudang-rudang kegeluhan. Iya, udah tembus 2400 kita. Udah 2400 tadi dah. Iya ya. Iya. Oke. Banyak dah.